museisia wa Mutongo TV ni muvea kwenda kutukwata mbau kilunguni tunenania na unenenya witu twinena yulu wa Uwau wa Muthelo kana AIDS na undu wende kwinda wi wa wingi na indi andu nimekite basia metho na kukunika matu nundu yubikie ciana cia miikenda nicio kwata no Uwau kila kiumanisha Uwau umwe nenda tunene undu Uwau andu maukwata just as transmission yo Uwau ni mundu andu mesinzie emwe ila ya kumana kimwe penzia nyingi utona kwata Uwau nundu angi matona kwata ona kana ka myaka kenda kaithika isizo isaithia kayamana na mundu kimwe na kena guo maybe ka seiwe na guo kakwati ya school kakwati ya playground nikinosi neva tutabie aseisa maito ma Mutongo yi nzie imwe cia kukwata Uwau nisenyo ndona kwa cienze mone isu ase akumana na kimwe izo ne tutona kwa ase ndaje ziulu muno pyo nundu ni direct injection ni direct ni kusamana kindu kwa samaki mudo na isu ne ndaje ulu muno peoleng tutona kwa ase ya masia sharp objects sindula mbwe na neto no yo nditona Lilian noyu nundu bwe na ndakame na peolengyo ndizikaneta cia fluids sindula cie kuma meni cienda into contact kana o mundu akauma onge no benda ikulyo ya deep kissing of which puti issue kana tina ndende approve wanesa na be kuma mother to child yani kana na nyaka isiawa kakasia no wowo nisilio kulinga na metala ya uiti pe ndo kasiwa ukethe nyeno wa Muthelo na gukaina gukaisia ukethe akasia wanesa kupenzi mbingino ni kulio enzangu makongelelo nzilengi utona kukwata Uwau wa Muthelo ona zelengi idha mostly ando maigino yani lawa wa hospitali uyongelo ndaka mengi kwa mistake maina athima so glad ona matakitali ona moni mali to take charge ukaja we ongela mundu ndaka mene ya athima na isikia yumeteba muno kwisunga we mwene kwisunga we mwene mundu ona wathi kinosi inensa maybe de-infected ulongi waka infected maina ka spirit ku kaina kuna awareness ayoka rutemwa by mistake na kiola ende wakuni etemetwe isunonzie emwe ila yawani fluids contact of fluids uwewu wa mwe lakini ti yutia kila kiolikandeni wa system yaku ya mwe ni mata through kissing ni vaginal fluids or when you are having sex is all fluids co exchange tra fluids cia mwe muno isi ni ndakame ni mata na kwanza muno ando ingi methi with kama muno cesarean most of loss of blood we said no asenta kama mbingi anondo wa maikwenda wikwenda kamela yoka bulu tambito dimo literally tend to take kino nenda we in state of kutelema emergency lakini emergency ndo kuongeleza inonge to bishop yewo na muno kila cha muhimu muno ni mundu kwe nenga bo mwene kwe take care we mwene ni kana sindu sio they law kweka ukeka wambete kusisia witono singano ni wathagwa ithanguni ni ikiwa thakame ni thimiwe ni teotilanga sukuma na yupe kindu very dangerous yo mundu ngai ya tutethia nundu we no ngai yueke tutethia nundu matukwa andu mayotilangila sukuma nyumba bishop ndege kutaje chao kenda maybe no makoevu measia yali kama akine jams no I'm not aware tina mbakwitha na mwaki utona kwitha utona ubevya kalimo kaibesa ni percentage ya mwaki ula wa ngasi wa kuua etho yo umwaki nwambo emo ni kubevithia nguku yake ni chiki evende kabya nako kaindo kani kamulino katono survive muti yani we degrees ye ulumu no byo kwa satani nikana muka satani by the way no kana muka satani nondo ko kiena nziete ya etenzeo ko kiena usatani
Wikarone no kia tutelemia lakini ni muikie yuka kokie na kaikathela kokie na usatani mwingi muno nondo neso bindezi uza itendero nena na buswania matukwao na nyama wewe nbile kilo kemwe no injilangela na mundu sio kutilangela na bada nchi 1 2 3 kwanza bayo mwe noni obandwa ijilanga nyama ezi ya mwana mwenzake amkwate ya mwe ndondete ni you can imagine tunene ka unondu tukinena kimusi mitwa noni utono ithia mundu mwe ni muo wau no ngitimu wau nandu mayambia nondu akili ni kila kimwe umanani na mundu ngiki kimwe ndwise kana wendie wakwiyo wau kinasi ni wau wenda kweleano ndukakwata no wau uteleme wanange maundu angi onthe utambite kwimana wi mutano no yisaidia umu wenyu ni muwau kada mwi wa wau na mwana wenyu mwisiae muwau maybe akwatiye kuno nginandu mendwe na kwigwana na kweleano na ningwenda tunenye muno Twitter amwika nitwaise mundu ya kathimwe lakini andu memo to anoni kuyisaidia omoni wakwa to anongide nawo kweli tekikata wali tosa mivuko yako kathi kana wali tekikata akobo tu Tanzania twake kaumaluka indi utigo wailete ete onena ndu mailete kumana kana wauono kwata ni kwanzia siki badukani kwa uje kila kwenda kana kila nando kueleano we utwane tena kuyo mutwae ni wailete kwitha niwe mwene ukesubia no ndo imundu edio kukwesubia no we mwene wailete subia na uyele wakileko ni kana munyamuno ukwate kwisila kwanzia engi ekela ya umanana kemwe yu amino manu ni okulia na wewe wakulieza ni mukau akwenye ndia ikondo na mundu ndia izo manondo utika aundo ndia ikondo na mundu eko musukumia na umisie ba nono na kato nda tesi ba lo umisie na yana go kana mweme uenda go na ndesi ba lo umisie ange mekwata nizio na kuokela kukisia na mwa na wandi wende mwa na ku na wa mwa ya mose awe beze atu ananeze atu etu kama tiachi kwa mwa maundu maso uba taizi mabanini oidio yezi anosimie yeye twade kana kiningwa na kawaida andu imailite kuepukana asindui na kuepukana na kisses muno ona ekana na ukimwe byange me wa makanyo to no kwati owalu okethia witembe onyungite kindu tandukite wale kandunia munuka yako ikale munuka yako ngina leo katwa wangina la kanisa ni bala we kiss the bride kiss the groom nondo bala babikite ni to theka lakini bala babikite walite kwesunga we mwene nina kakelwa ni pemwe tu wa miaka 27 ni motwae na yena siana itatu na mwito ibu ya keli undo mwenda clinic ethe wane mwao na we anywa dawa nesa kana katika wao lakini we bado eno yukila kina tunye niko na akili na kuja hii ni ndia hii kanini sabu dhiva wako nie maybe no isimbe kuona visa ya mbeange akwate ibujingi kana kakatatu na anywa dawa kana kesawa lakini we bado no muo you know tumanue ni chao ni ukingi tu buni watu asia huko ya miyondo kathi ni chao kiki kanondo wao ni wao kweti na wao already uno lile ndenda guna ndenda onyonda wana ndenda nukwela lakini nu kwitikila nu nanyusa na ikana nasio amwikie kuna mwitu ama nani mwitu nakana nika bado akwataka katatu chuni chao nondo nyendi kwelewa jisi ni moyo mwingi makinda moyo makinda ukingite utumanu kwa mato you know ndo ikavi kaka na kaka ratu ko woni yi ona mundo matabiende desaika ebe tankanya yuba tu tono te diando ala memi twana nondo byo bikabandu uyise yona yona ne yo mema yasia rights sione mi obato apengine we bato nondo wisikia matabia magu na kwani kwenda kuisunga na mundo ndenda kuma mitwano ni
pabe kindu twali tonene amuno mo tambai nundu alame no wa mayenda kwijumithia na mejumithia mayisi mekuatwa mwenye nenda bi na yue amwe uno kwijumithia amwe meona weyumiria ni aibu nundu yuko kuno isabu muendo kakoke kibeti yu umanyenye ko inathi mwanethi wa munya munina ugo Muthelo mwaide tambo bindanisia kidu jambe ndugeta thajie kindu wiyo usu mantha kazuka we kunze mwana waya konana kindu jakeli etela isungyo nundu mosongi wa saisu yune zindu yito no ngina mo ni zindu yito nundu mundu we kulya etho wanda vyu ndi umanisha ona kwa ni naguo ikuli ile ikwatia ya katatu ni kana ona kwa ni nguyu thimo na yu kwa bahati nthuku kana nzeo aithio thimo ndetho wandenda guo mwana ono itabia ndinyi yune ndona kuongelela ubu lakini no izindo no uzo ando nyeni ndona kwase tinda na regular checkups kanela teta HCT HIV counseling and testing ukethenda nini twanite na mundu ongina wese ida nundu nisi trust ndikindu chaye katika mitwano kana changu ola waindia yo no wapia lakini vya alama ikia na nundu andu mekala o kithemba tofauti lakini uzopa ketha yani andu nimekwa atia ke nundu kila mundu ndezio mundu wake enda waku numa alanza no wese ikalo chene enda umwe kila sawa enda imuthimwa nikana mwese ithia sindu ingine ta siya na pastor ndiye bishop kana no andu tabie yo andu matatwanite tiuzio makamba uthimwa teka kaunena nikage tunanenie chumwa kingi batu ine na nyakosia na kwibandia kosia twasia wis twa mundu kumbe wetu ikithise ngungu twasema ile tozbimo ono kimi ni one of those things ina neni yuta yu tikwa kwa ninyo kala kide kwa makanisa maingi umonde kwa ma reverend alama ndiye seminars binda ina twatagwa nesa ni Anthony General ni kana ona ni hatia kutoa media alosi utathimitheti andu acu mundu no tona ndo itwa ni dio mwe akaikuwa ulonge nundu wa ignorance ya reverend ethonga ino utethia waetewe andua na imendo twana make sure kana andua mambo yisela jawe kithimine kwa ndakitali na mairi tokwete yuta ithio kwito twete awe majibu yale yulu wa mundu ni sawa katika halisu deno kimi kana anything na yakeli ni muito no baike tukebinya tandu kugokengania mathabauni kana alusiene ndeu no ndi nibyoka mundu kato no thaka ta Yohana duka kaya yokinya muigulia alusie ndia jamu ya ndeu kakambila guthene ayene oba mwigana ninda utaye ituma mwika muno no ndumetumia metho muno kuthima na 98 girls kukwata ukimwi kila wiki it's not a laughing matter na hizo peps azisaidii yu kila ndo notebya mwitu ibayanza wona mundu umeola winake ti wa kutulia wewe mwene no tulite songa na mio yakosa kabanzania ka kumio yaku ikwenyu ni wendete kutia kwikala buna mundu mosya kwete ukimwi oko nengekana na kokethe no ukimwi wete generation yo ukimwi muthi kwenyu wae na chance cha kuwalk away kabala kuthi na most probably ndu ndia we mutanu na ndu we mutanu mundu la kwenda mundu moshiano wenda museti either community wenda community mosio ya kila mundu wakuwewe wakati wa kila mundu lakini niweze kwa mwikatita vikite bau pesi ndo twaletamba ku handle tika amboso methania nundu andu mamwika nongina makambo manawe Muthelo ni chau na weka hata nundu no tutumatabe Muthelo ni mubuku na uma yasoma pe masomo twaizia education system ya Kenya andu mamwika maizo Muthelo ulwa maundu amako mathana kimwe nundu mayasoma the maithi maimanana wula maikwa nicho na yuthi ikathiri tu zizi maundu na ibinda ila twasomethana cia maundu ma peo mebete ya kiserikali ya sometha cia na maundu ma kumanana kimwe izu ya sexual reproductive health ni somo the bata muno
na itina usumbe utuosie nundu kwayona thina ki masilikali wesa ethe organization isi asometha ciana ni cia indi kuwesa ethe yupe na gap ni joiwa statistics isu tusoma bani jaki ciambatie muno kupe maundu twalito okusomethia ciana ku katikati ni kana thina wa Muthelo yutu tumini Nimuvea Bishop Mana, nimuvea Lilian, nimuvea Justus, musia isia wa Mutongoi TV, kilungu ki mwambeo. Chumwa chifingi, ningoenda twende, ningosa makule menu, namba itu ya SMS ni ili itatokenda M15, Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM. Na tuko mane chumwa chukingi, tukulia makulio, ni tukulia maoni ma experts, tumana ni chao kiende nundu uni muisio, na ni muisio monene. Koma inesa na tuko mane chumwa chikingi. Asante.